ahwefo nyina ene adofo nyina akwaba enfamba Attention TV eso Attention TV ewo YouTube ni Facebook Attention TVGH Attention TVGH udu hono ma no follow no like no share enso e de amaye no we notification bar no so e de amaye Facebook enso Attention TV udu ho a subscribe into difference no e follow subscribe no share no comment enso e de amame Frank Naro e din sembi abeto abonte so say hey Frank Naro na mama fam about today mama ka sembi say nti e man na ya na mo underwear obo hu na oba bi underwear na se ne mo achemienu ase potholes bi na mo no Frank Naro e din dia abeto dwa se ono de nyo oba keke bia no fa ansa na obefa wo no ana so beja to mo se me ne oba we dating there we can say terms and conditions bi ededa ho mama ntwa me ho bra na me fa nsem no embesom Ebusia me da se paye se wonya bre etwe mama twa me ho ede ebaye me de nsem no ebesom de a Frank Naro a ye wo no anamfo ema no Frank osei ye kase Frank Naro dia na ndododo na ebenim no Ghana mem ho sei efrise no otwase ne oyesine twani na se ba ne modern boso a Ghana fo ebo ne ho mode e kase obo ne ho mode mpa se ba se ne twemu a na ye nim se Frank Naro die na ni su ene ne ban bi ya sekwakuma enu a ye kase ye bo actors for bebredin a ono so e dia kotene pa e wokuma wudmu dia na ndi ono so ya de papa ye ne kase ye nunua nanso edu bebi no be kyerɛkyerɛ nsɛm ma yɛte ase akwese nkyene wo pese wo hu ebo nkyene na pese wo hu ai dated no wo hwe nkyene na anane no obi ane ne de egu wie ma se turn into solid ye koskuni se bit se liquid and solid turn into solid na bo se ane we ye nkyene we ye ai ebo nkyene ana we ye you2 ai dated sort kokumenu ni Frank Naro ebe cheche mu kyerɛ yen se amode they are not related by blood nanso eyekwakumu enu ana ohu yenka ne say Frank Naro at the age of 12 years ana ohu ne say bia satan na kokumu no hwa no stable because movie na efe kakra we hu say abrante bia suban bi wonimu anase acting bi wonimu anase talent bi wonimu nti amefa abrante na menhwe no na mentete no ene kokumu ni chire mu say ohwe Frank Naro etete no bibia ema bibia etodin nanso ansa na no Tracy Boachi event bi akokuma enu ene Frank Naro mienu ya ekopie mu wo ho a yenka ne te kokuma enu ehu se jama Frank Naro ne nusu hyekakra eno nti otu Frank Naro fo sanka wo de be bibia ya na onto ne bo nanso Frank Naro amfa no simple keka ema ne beye mentime ho ase ebi e Ghana mem ho ase ya honom ana ebehu se kokoma enu se enye ne nua kra anase yenka ne se ne moja kra so ene Frank Naro na me etwa so dia ye ka Frank Naro asem dia na Frank Naro yes ne twani no anche ye hwa mekra I don't think fa because ye hwa kokoma enu eye actor owie no wan fans ho anonso ono so be wura nyum tuomu a I'm like you I'm kiss you I'm like you I'm kiss you I'm like you I'm kiss you I'm like you o de baaye na kire se kokumanu ete Frank Naro etete no otete ni ye e ma ni su ne ban bi e ka Frank Naro ho eno nti enim se Frank Naro eyete ne twani na so so wonim dia na Frank Naro so eya nyumtuni a otonyom o otunyo medejeje ne fans because onim se Ghana memo ha say ye ba ne se ne twade anka Ghana fo ye ni ji ho ye ni ji movie ne ho nanso e ba ne nyom tro so a oh god we liking it we loving it and into no so ehun se nyakopon e de nyom to achede e de aka ne acting career ne ho ntino ono so efa ne ho nkodom ho na anyum obo ye no se Ghana fo agitum pepepe e ma Ghana fo kra eboje so na abrante bi ase ye kasa social media o hwe na on sheda nyobi a yenka ne se otaiba social media so ba wo de yenko hwe ni movies ni bi kakra embra na so ansana no wona was sofela ofela asne ene University Foundation ya foundation bia
odi ne ho asi ho ebie eyi foundation ne we bie coffers 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 na kire se ankonam anakuo kakra na wo no na odi akogum afu bia so a na odi akomaja nka wona woni bie eni mobrewa eno ntino wa pe foundation bia bo wo no frequent university e we 054 8302985 na modi nkoma na bibia entuto ye yenkohwe video no embracia edi eyeboko na ne tie ni se wiasimo ade a wani je ho na ope no na oyede na ope mansa kromi ha nyina ma hwemu a hwe mansa ye pe oba mansa oye number 1 ho fa nkasa nyankopon atun bo nkasa nwene o mansa hwe wani tua se me nso kofimiti hei me a me nwale ye me no obi anso ntwempana mansa misiro hwe nyame kokuku ye nam timase na onu mentina ne mobra wate mansa me pe won nkasa o kasa dodo adan o pe me ko fi untimi handle me o mansa nya twede nya gifu wei untimi num o se me ma msha na me num uniska unya adwuma na bede na wahwe me odo nye sika wate o de oba na wo pa anya abutre me ameto me bo ase apɛ oba wote se wo pepepepe perfect match na me de ama na me mom pa de enyo baby agaka na mi pe no se ma denga eyimu nyina ne na mo adwibi mo akoma mu nyina oba me mpa wo mo na ya me lie kasa me mpa na me bo aye wo donti no papa na mbeti na ase because nim se wo kwan no ba betwam na mafrɛ mansa me pew makome mo wate o pe me ba enna me nya available cannot be rich awusiafo me gidi se wankasa wahu Frank na wo mobden bo a obo e wasine twam ane na so Frank na ro ade nsem bi abetudwa efa oba no de ansa na kra no oni no betwempana na so be ne kanchema Frank Naro kire yese ono de ansa na oba kra obedi watum se ane me ne wo betena ananse ebe yese no e wo so hwe draw so sebe ohwe wo underwear sebe na kire se ohun se wo oba na nkasa no twa woni because he slay queens ni bebre wo man mu ha se ya ohun wa sha tare na tare ni twa upan ho etimi twa wo na se wo ras ye ho na abehu se yes tumi bi kasa hon bi honam sent bi ye adwuma e wo ma ne ho nti ono de ose on ha ne ho na obefa na obehu ekire a na akwaka se ai me de Frank na ro menini date ye no kra oye chese wenti no anase onye se wa me broken heart da bi ono de onye sa eno nti no ono de odne spec na beto abonten kire ye se ono de ansa na kra se ono de ono wo be date no e wo se enenum practice se bia ono wo dawo won se oba bi de oba bi ha wo kosra wo boy a utimi yi hu no wa sha wo boy na talent jama wo yi ni na no na wo study wo be he no ayese o hwe ne wa ase ho no tase ho na entete ya anase oba bi wo ho a eya na ote ho a otai bia ne na mu be hu akotena ne nchen o hwe se saint bi ebeba pie ebe fa ne so a because ono de ho hia ne papa papa nti ono Frank na ro pa de o yes ni twani a oye dumtuni a Ghana fo agi atum se ono de ye ka celebrities e be kan na ka ho ni nti no ansa na obedeti oba no on deti oba bia keke e wose oye mu hu enhwehwemu yenkotie bra Frank Naro etika mu no chire mu ma brante bi otie chire kra no no kan ne sere because e be ye den se woni oba yi nkompem e be den ana omusa ayo oba ya me pese me wale oba ya me ne twempren me kanche me ne underwear o shekra no otwa ho neat scent bi efiri ho emebo me Holy Ghost fire yenkotie no embassy a and so I'm over Tom will be Ashana. We are some also. No one can't get because a crown now, auntie.
hwe nti ati atwo ne san ho no ntomo ton mo bi abehye mfuturo bone na uka bi atwam tina okaze me interview minister yo me ga say me dey me get over to bibi say ba masa me yi di attitude even obampo o ade e wo be ma ho attract no nti den na attract wo ba me na me catch no pant me show pant ya me pa na dey biem o say na dey biem na oba nine yeah how say no how I'm being rare and I person me fake no Abusa for me did say one kasa oti efri you say the horse's mouth naturally so no the answer no before baby no I was say o make sa check na say conditions are applied I was say who say underwear now was she no nice dress now also she no nice na chere say any spirit of yibia bon fa no so ma yibia dakokra no ho abakra na ahoba no anya ba be na libido kra so ate mami fancy ha attention tv fila makramo pia